Kanu Ainakin Einakin lo Akipi kotomo chaloi Erionget lo ka Uganda breweries nesidai jai ilo kidai Teso abokinikin itunga ajilon uta angare edopeto mogilon lo Ainakin so eriongtila Uganda breweries district local plebiong abuadumi giloni wongon edopengesilo leja oliabai yelejai alito sub county yelejai kaplebiong yeleja jachigerukuma ebo sina yeo ni na olilia na ageo na subede ka kwa pechalo le bako olilia bilo are de baleke sila puga ne bangoli chalo jaska de kilo ama motorai bosi na ekilo Uganda breweries nesi otomo karukalo apedo abokun ajilona atomon nuda ibuai kitai o districtan iuni lukoteso imoriarto kapelebiong ukedia kedakata kwi aseseningo eponele joko noi nara ilemu jaiso aneo chiani noi amerai pa mairo na udi akese pola polor lemu samukiana neno aneta ipora no Akipa no eroko epon le betoro ngedari ajilona ke katungo chala lo ngesilota na sodit ijani mbone bangoni la pejale munisiri lukumni yare bidara jilo ikuranyo mbajilo kapa soli memele majila ne epipilo siboro baka jilo noi ikuranyo mari ajilo ola chabara kona mukata era ile mani ngeshoiti ne polo noi mameja si angoroka mameja si katunga luo kumuru nara iwanjo boni badumu na gilo ne yapiane era mairo na rei plus sera ile mungina nimeshoiti ni kiauniti amumuta manikino kalia Damon Hansel director loka corporate relations kotom Africa ngesi lipit itunga ai topolorit akorinyamat nuda duma kirete kesa piai. Clean drinking water and sanitation is the first thing that we must get right. Akipi Elaete Eyalama, right? You don't put over the weather and other job. But we also need farming. Farming is critical. Let's be honest. We can't make beer without farming. So if you take water and farming, the obvious answer is boreholes. Gabriel Esiko Kanuka TV East ko district aloko kaplebiong Eyalama